308 et 309 ka tafsir al-Qur'an de sura 19 wa andirhum wajirbe yawmal hasrati nyalande ninse ida qudiyal amru tumande fiyaake de nyaawa bondo e mojjo fo ninse nafere ma bondo hom kambe fi ghaflat naray be del wel sindare hom kambe la yu'minuna be gomdina inna men nahnu narisul arda komen tigi won corona ta leydi ndin wa man alayha e be wonbe hore mayri wayla ina ko faade kame yurjaun won ko be ruttoto wa dhkur jantande ta fil kitabe ka deftere Ibrahim innahu no kanko kana walatka siddiqan ko wawlo gonga aju makko ala e fenugol nabiyan ko annabajo إذا قال لي أبي سيدي وعندي من دوي النبي مكو يا أبتي يا بابا لما تعبد كن نور وانتا ما لا يسمع كن كننا ولا يبصر ياتا ولا يغني نفتا دون كان كإيمان شيئا هيهود يا أبتي inni min qad ja'ani gum diyarila min al-ilmi modde gandal malam yatika ko aralima fattabini jokkan wata ndar fi ko min hibuma ahdika mi fewne suratan ilawal sawiyan fotondirgol ya abati la tabudi shaytan wata rew shaytan inna shaytan anduna shaytan kana wala tan kel rahman wonande allah asiyan ko yeddudomo ya abati ko ayo baba inni akhaf min an yamassaka fi watamami adhabul lette min arrahman imordeka allah fatakuna la toda li shaytan wonande iblis waliyan gido dala hey azarawi araghibun eyo anyune anta an aliyati gaire tedi anni ya Ibrahim la illam tantai wallahi sa hadi takil arjumannaka mi warete mi rajmet wahjurni wuri tajola maliyan dumunne tatugan hala haba qala wi awgasi salamun alayka wayno ndinale ma baba embimbi sa astaghfiru laka rabbi aray mi to min sinano maka jomiya inna wono jomiya kana walaatke bi an hafiyan ko ne wani dolan kum tori mo wada wa atazilukum mi pottito on wa ma tad'una e kala kon do rewde min dulla ko hewta Allah wa ad'u rabbi mi rewa ya jomiyan asayno tanjina Allah akuna nde mi latota ko bi du'a e rabbi e noddandu jomi andon shaqiyan ko mi malkisado falamma atazalam ba pottitike be ma yabuduna ko bon rewde ko min doni la ko hewta Allah wa habna lahu menen kadime okke mo bay ko men jonjikke ishaqa wa yaqub wa kullan bi foja alna me wadi be nabiyan wa wahabina lahum min okke be kadime rahmatina e modde yurmende amen den wa ja'alna lahum min wadani be lisana sidiqin den de gongayde aliyan towde wa dhkur janta fil kitabi kaner deftere Musa innahu Musa kana awlatike mukhlasan ko laabudo labbinano Allah dewal wa kana ulati rasulan ko nelado nabiyan annabajo waylite wana dainahu min noddimo min janibi turil ayman kasengo nyamo fellongon wa qarrabna min battini monajiyan meden gondondira e makko wa habna lahu min okkimo min rahmatina imorde yurmende amende akhahu min watti koto makko haruna kadi nabiyan wadhkur jantandi ta fil kitabi kana defter Ismail innahu kanko kana walaatike sadiqal wadi ko gongudo e fodore gisanjano don wa kana walati rasulan konela do nabiyan wa kana walati amru mo yamira ahla bimbe makko be bisolati julugol wa zakati itugol zakka wa kana walati inda rabbina ko gajo makko mardiyan ko yarlado wadhkur jantandi ta fil kitabi kana defter Idris innahu kanko kana walaatike siddiqan ko wologo ngan nabiyan wa rafa'nahu min bantimo makanan enokkure aliyan tonde ulaika alladhina ako be woni be yewtetebe ka suratu Fatiha wiyetebe siratal ladina an'amta alayhim ko be an'ama Allah be Allah nemin alayhim idomo minan nabiyyin min dhurriyyati adama imorde dhurriya baba adama wa mimman hamalna imorde be min ronduno ma'anu hin wondude annabi no wa min dhurriyyati ibrahima imorde dhurriya annabi ibrahim wa israil e dhurriya annabi yaqub wa mimman hadaina imorde be min fewni wajita bayna min subi ida tutula kambe si janga malim edo mabbe ayatul rahman ayo mabbe kharrube suyay sujjadan ko be sujjube wa bukiyan ko be wulube fa khalafa lonti min ba'dim ba mabbe khalful lon totobe adau salata be juldene wattaba shawati be jokki sahawji aduna fa sawfa yalqawna ghayyan kon aray be hawle kolor weteno ghayyinu illa man taba sona on to bodo amana o gomni no amila solen o golli golle moƴƴe fa ulai ka ben do yadkhuluna aljannata benato e aljanna wala zulamuna be toñata ke shayna hay hunde jannati adini aljanna dejudo allati on wa'ada rahman mo jomirado fodi ibadahu jiya makko be bil ghaibi kawirni innahu alla kana latika wa'du fi fodore makko de matiyan ko arande akhi la yasmauna be nanna tafi ander ton lagwan bewre illa salaman si ona kisiyetun e buttu wala no wadani be risikum arske mabbe fi ander ton bokuratan bimbi wa ashiyan e kikide
tilkal jannatu ako aljanna allati woni o nurisimu min roninta min ibadina imode jiyaɓe amen ɓe man kana kala laatiɗo taqiyan ko hulo Allah nawigol ko pullo mako zozo mako chinois mako arabo wama natanazzalu jibril woni makude ɗum minen min jippotako illa bi amri rabbika sona yamirore jomi ma law kanko waɗanima bayna aydina kon kontiri yeeso amen wama halfana kon kontiri ɓawo amen wama bayna